Yes, bakunzi ba News Lab TV rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibintu bizakaze, tuzanye operation idasanzwe ya Eric Prince. Eric Prince nyamuneka birarangiye, biravugwa ko igisirikare cy'amadubu cyangwa se intare za Salambwe zaba zibirangije. Uyu mugabo rero nyemera mbere yo kugira ngo nyamuneka twinjire mu kijyanye n'amakuru atugezeho muri aka kanya, inkuru itari nziza kuri Eric Prince. Uyu mugabo wari wafashwe ku munsi w'ejo n'igisirikare cya 23. Nyemera mbere yo kugira ngo tubyinjiremo tubanze tubabwire yuko uyu mugabo ahuye n'akaga gakomeye cyane, ariko mbere na mbere mbibutsa ko turi ku manywa yo ku itariki 7 z'ukwa kabiri 2026. Ni amakuru agezweho, ndetse aya makuru tuza no kwinjiramo tubanze guha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi yagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, twirukanse cyane rero by'umwihariko tugiye kwinjira muri operation y'uwitwa Eric Prince. Uyu mugabo inkuru navuga yuko itari nziza. Ese inkuru itari nziza, Eric Prince yaba yishwe bimeze bite? Ntago by'umwihariko tugiye kujya kure, kuko nibyo tugiye gusobanukirwa muri ano makuru atugezeho. Uyu mugabo ku munsi w'ejo nibwo yagize gutya, aratakwa yatatswe ku isaha by'umwihariko y'isa 7, ariko yari yamaze kwatakwa n'ubundi n'abasirikare bagera ku 9, by'umwihariko bari bamaze guhabwa amabwiriza banayobowe n'uwitwa Zona Queen, Colonel Munyakazi ndetse na Kiro Papa. Aba bagabo rero bakimara kuba amabwiriza ku isaha y'isa 7 nibwo bari batatse mu mujyi wa Uvira. Abakomando bagera ku 9 bakoresheje imbunda by'umwihariko ziriho silencer. Aba bagabo rero bakimara kwataka by'umwihariko ku isaha y'isa 8 bari bakomeje gusatira. Ku isaha y'isa 9 bari bamaze kwinjira aho Eric Prince yarari muri hoteli Sozana, ariko ahantu bari bamaze kwinjira by'umwihariko munyemere babwire yuko babanje guhangana n'abasirikare bari hasi ya hoteli n'ubundi ba FARDC, Abarundi ndetse na Wazalendo bari bazengurutse iyi hoteli. Habanje gukoreshwa icyitwa ibyuma ndetse n'imbunda zitariho silencer. Ibi byose bimaze kurangira, abakomando bagera kuri 4 witwa Eric Prince bari n'ubundi hejuru muri etage bari kumwe nawe, kuko nibo bari bamurinze. Uyu mugabo rero bari bateze umukobwa rwose ukiri mutoya, nyamuneka bari bamuteze umwana w'umukobwa kugira ngo baze kumufatisha neza. Byaje kurangira by'umwihariko bamugezeho, ariko kandi ngo bakaba baramugezeho ari kumwe n'uwo mwana w'umukobwa. Noneho ku isaha y'isa 10 by'umwihariko ku isaha y'isa 10:15 nubwo Eric Prince bari bamaze kumufata. Eric Prince rero bamaze kumufata ku isaha y'isa 10 by'umwihariko n'15. Hanyuma by'umwihariko hahita hagira gutya, bahita bamucakira. Bamaze kumucakira no bakomando bagera kuri 4 bahise bakoresha n'ubundi imodoka aba bagabo bari basanzwe bakoresha mu mujyi wa Uvira, n'ubundi batembera. Izi modoka bahita bazibicazamo abasirikare 2 wari utwaye Eric Prince ndetse na Eric Prince ndetse n'abasirikare mu madubu 23 bajya mu modoka ya mbere. By'umwihariko n'ubundi urumva bari babafite, ariko kandi abandi bakomando bari basigaye 3 n'abandi basirikare ba 23 nabo bajya mu modoka ya kabiri. Niko guhita bafatiraho by'umwihariko bava hano, ariko bakajya baca ku mabariyeri ya 23. Aya mabariyeri ya FARDC nako aya mabariyeri rero bakayacaho n'ubundi barimo berekeza mu nzira za Sangi ndetse n'ahitwa za Ruvungi, ariko abasirikare b'Abarundi bo bakagira ngo n'ubundi ni mu bwa buryo budasanzwe Eric Prince n'ubundi agikomeje gukora azenguruka mu bice by'umujyi by'umwihariko wa Uvira. Ariko kandi naho yari yamaze gushwimutwa kare, kuko n'ubundi arimo akoresha imodoka ze, bakagira ngo n'ubundi
niwe urimo uratembera umujyi wa Uvira. Byaje kuba ngombwa yuko rero uyu mugabo bamufata baramukomezanya bamugeza ahitwa Ruvungi, bamaze kumugeza ahitwa Ruvungi rero nta minota yamaze bahise bamukomezanya, by'umwihariko berekeza mu bice bya hano n'ubundi muri teritwari bahise bakubanza Bukavu, bamaze kuva Bukavu bava Bukavu berekeza Nyiragongo, niho bahise berekeza. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu by'umwihariko byamaze kuba bigaragara ndetse binagaragara ku ruhando mpuzamahanga, bikaba ari bimwe mu bintu byamaze kuba rwose nyamuneka bigaragarira buri umwe wese muri rusange yuko uyu mugabo by'umwihariko ibyo byamaze kuba agatira nzamba ka nyina wa nzamba. Nyuma yo gufatwa rero nta kindi cyabayeho, uwitwa Eric Prince yahise rwose agira gutya ahita ajyanwa by'umwihariko mu mvuto. Iyi mvuto rero yajyanwemo bikaba bivugwa yuko ngo uyu mugabo ashobora kuba mu kanya gato gashize ajyanywe ku bitaro igitaraganya, nyuma yo kuhahurira n'ibibazo bikomeye cyane, ngo ibibazo bishobora no kuza gutuma asiga ubuzima mu buryo butunguranye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande imirwano byari byemejwe, yanasoje avuga yuko kandi ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryamaganye ryifuye inyuma ibikorwa by'iterabwoba rifata nk'ibyaha bikomeye bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Anasaba ko abagize uruhare muri ibyo bikorwa bose bagomba kubiryozwa mbere y'amategeko mpuzamahanga. Ibyo si byo gusa rero, mbere yo kugira ngo tunarebere hamwe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora, nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango bikoresha Igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'Igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka wa 2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha Igifaransa. Yashyizweho mu mwaka w'1970, ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'Igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'Igifaransa n'ubufatanye na diplomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru
wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku banyapolitiki rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Congo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Congo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi bya politike y'akarere. Mu ndonke byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro
byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi bindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondoni ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwanyeho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe ari indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa Muruta. Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo.
Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'1993. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD-FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza